Сахассар культуратын өтеләг үләхеті, үләк ғылзнамета Уорджан кавалера, ұлу қомысшут, мелодист, артист, үнкүйіт. Саха оны құтығу народтар түріт культураларын пропагандиғын бұғыдынан Норокка кеңдік білібет Лука Николаевич Турнин олыны 13 күнігер түрәбді $105. Bir дойлақтырта атталар Москва қораққа Лука Турнин анбастан саха қомығын жүргіді ойнабыд союзлар жедерін колонны сарлатығыр сұрттылар. Сәтті 14 сыл болан баран бұл үрдік санаға тақсан қомысқа ойнатылар. Бу манна калелләргәр кинләр саха республикатигәрдән сорын амаллан делегацияләр кирән 5 келә хастап делегация кирән манна саха хумын ойнадыр. Онны бүтүн Россиядагы усуран самодеятельность көрүтүн түмүктүр кенсергер кыттыны ылаллар. Бу саха хумын калам манна Ikkihin kelen jürühüp bütütten olus jen dolguydu bud, ürdü bud. Onnata manna kelen bihine bu killer bit, jammudugar maktal butun yerde bit, halayatçılar gıdıgar, onna delegatsiyaga.